inzego z'umutekano zadutashemo by'ukuri zatugoye gitumo aho baje ngo baje kudufata polisi zirayoba ngo baje kudufata ngo twavuze ngo ku bantu twari kandi abo twavuze barahari wariyumvishije muraribwa murapfa mutakama viri ya kinyika mu ntebe ngo twakuvuze azasudira akambara rinete kandi za rinete mu bintu bikomeye hayakora gusudira ko biramusakuriza amatwi ariko ntiyambare ekuteri akambara amarinete naramubajije atese Kamau ni umuturanyi wanje atese Kamau ngiye kubaza ikibazo nsubiza sawa kubera iki ibintu bintu wakora bifite urusaku ariko ukaba wambaye amarinete ntube wapfuka amatwi kandi yabisakuza yes reka ngusuhuze kwifuriza igitondo ciza wewe bukende ndetse n'abagorobye kwifuriza umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeze abana muri gahunda zawe zose urimo turamukije abanyamurenge bose ku isuku y'Umutugara turamukije abanyamasisi turamukije abanyarwanda ukuye nk'ibifobagane byabo turamukije abantu bari ruguru matongo y'abasekuruza mu bibanza bya base aho muherereye hose Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze ibagirire neza turamukije by'umwihariko wewe ko subscribe kuri Ineza Live TV uri umuntu w'ingenzi kandi umuntu w'agaciro wese neza cyane kuza kwifatanya n'iri kanisa ridatanga icya 10 ndetse n'amaturo itazari nasura n'abarwaye kuko ntareste igitabo tugira cikanisa turamukije abanyafrika abanyaziya abanyaburayi abanyamerika aho muherereye hose Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze ibagirire neza dutanze mpore ku muryango w'abanyamurenge aho baherereye abari mu bihe bitari sawa ababuze ababo Imana ikomeze ibaheze kwihangana mukomeze mugubwe n'ihumure ry'Imana nuko ikindi kandi mbanje kwisegura ku bakunzi banje muri iminsi zigana uploadinga nabi rimwe iminsi ngahe twari twarageze ikibazo cy'umuriro muri quartier yacu niko kuko kwa uploadinga nabi ariko si ukundi kubatenguha cyangwa se ukundi kubatererana introduction yanje baye nkandenda ariko muri ihangana iri ni kanisa n'injuri yoboye nurambirwa n'ibyo mpamvuga usohoke n'ukuri nta kibazo ikindi kandi nabonye mwaragiye muzana ibintu byinshi twebwe twahinduye content yacu ubu nyine turicare mwigisha reka manze nakire uyu musiribateri turi kumwe atwibwire na hanyuma nitumara tuganire murakoze cyane ariko kandi warushizemo ko ubusiribateri siko vuguruza nta kibazo ndi umugabo ndubatse nitwa Savando Mungu Munyamurenge ndi umupapa afite umugore n'abana babiri madamu aratwita urubyara wa gatatu nkorera kuri GB Magic ndetse na Savasho naho dutangira mu mugati w'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana nayo madini yacu yego murakoze wavukiye hehe no navukiye ruguru ahitwa mu Bigobogo ndi Umunyamurenge romuke tamura rugira twakomeza umurara guteye funo je ndi umuhungu wabongera sha ndi umuja wabaki wabazigaba ambe ndumuzigaba umugogo haba mwishwa w'abasinga babere kandi murakoze ngira nuko asandi cyane Imana guhumugisha Safa turakwishimiye nawe uri mu bantu nagiye mbona bagize amatwi mabe muri iyi minsi banze kumva abantu banze kugororoka inzira y'umusaraba nkinagiyemo bira biganiro mwakoze mugende nange mu bisibe kandi nemara ko bisiba mwinduka ibyare mwibisha kubera ko hari ifoto nabonye y'umudugudu cyangwa se n'umuhana gubakishijwe za zahabu gusa namankuru ubwiza bw'Imana kuvuga ngo umuhana kurubakishwa za zahabu noneho mwinjoro tuzoba hazabaho bakishije iki oyarata nakare kanyuzeho umuntu agomba gukora content ashaka ushaka nushaka uzogenda ukore dashoye ngo tuzushembere ingata nuko nushaka uzogenda ukore content yo guteka capati cyangwa yo kubyina yo ukeneye n'amahitamo yawe ariko njewe naraziretse izo ndimo nizicare mwigisha
nagiye mbona bantega iminsi ngo tuguhaye iminsi 2 ngurira ngo azagaruka ngo iminsi 3 ngurira ngo azagaruka sawa nuko rero amakuru ari mu muhana wanyu numvishije ameze gute yadukonjorereho kuko ni menshi amakuru ni menshi ariko ndavuga make uvuga amakuru yo muri quartier ukabivamo uvuga 60%. 60% ni menshi indi 40 tuyirekerejo ejo hazoba havutse andi naho yavuge yose reka tuvuga dushoboye muri quartier bimeze neza ibindi bimeze nabi bitewe nyine n'imyitwarire y'abantu cyangwa se intege nke ziri muri quartier dukomeje gutenguhana hari abo turiko dutenguhana bari ko badutenguha kubera ibihe turimo ku kwezi nka kwagize ufite iminsi 45 abahenga nimba ari abahenga abantu abakora ubushakashatsi bavuze ko kuno kwezi ibibi n'ibyiza byabonetse ku kwezi kuzageza iminsi 64 kuzatwara mbese amezi 2 ni ukwezi kumwe yoga nabiri wowe uvuze ariko kundi kuziga mu kundi kuzahita kuduburiko ndetse urumvaga December ntituzoyigeramo twebwe vuba tuzoyigera nk'abandi bari mu kwezi kwa kabiri muko mu kwa gatatu cyangwa mu kwa kabiri nuko uku kwezi si kwiza uku kwezi kwaciyemo ibintu bya Illuminati Freemasoni abantu bashira isoni baratinyuka kweri batinyukira kwiha shitani abandi natwe mu kuza kwamagana natwe ntibyatugwa neza bizamwe utuntu tutari bye utuntu tw'inzego z'umutekano zidutaha noneho njyewe sinkeneye ko konjora kuri ibi bintu kuri aya mashusho baduha atari meza yaje guteza n'umutekano muke nibyo nshaka ko tuvuga ndashaka kumbwira amakuru yanyu ari mu muhana yanyu n'inzego z'umutekano ni ukuvuga ngo ubu ngubu ko turagenda dushira ibintu ku murongo inzego z'umutekano zadutashe mu by'ukuri zatugoye gitumo aho baje kudufata polisi zirayoba ngo baje kudufata ngo twavuze ngo ku bantu kandi abo twavuze barahari wariyumvishije muraribwa murapfa mutakama viriya kinyika mu ntebe ngo twakuvuze zamwe dawa ya mente upfe cyangwa se uzarigateze sinzi umuntu wambwiye tugira imbwizi isakuza mu rupango barambwira ngo uzayiheze ngo iriya boro bazashira ku birato super dogi abantu zirarimoka zuza ikaja kujya arambwira ngo ni boss nyine y'umutuzo ni nyiri gipangu nyiri bjondo uzayihe intuze super go none nawe byababaje uzakaragate uzakavange nawo mupfe nuko polisi zaraje bakakujya kwa wengi alakini nti twabatinye twarabubashe nka polisi tuganira ku bintu tubereka ibiriko bihushukana baravuga ati ibi ni bisanzwe ariko mu by'ukuri harimo akantu katameze neza mu bantu bari mu kwifata bakiba ba nyiri ibibazo byabo bakaza kubyiyegekaho ushaka ngo dukorogane namwe tuzokorogana kandi mumubwire ngo muzoja muri polisi ngo duceceke ndacafite kuvuga nuko ngaho makuru aririya ariko ni benshi sijeje nyine ngo naba oya wowe nawe mu bage muri polisi narabyumvishije nyine iwanyunga nimwe mugiraga aba YouTubers benshi kandi baba nyine nawe babamwo nje gasimba mu muhana wanyu ko turavuga umuhana wanyu iriya sikayore simba kayole mba muri ivyo bice nyine uba muri ziriya nce ariko ganje ko bandahanga kasarane njewe ganoza nje mu gitabo kimwe n'abagidurayi gakora ko tugiye kukwegerana ntibonjanaga mu ba kayore zanjiro za junction zirahari byibuza mwebwe nyine abiri ahijya nimwe musa nyine n'abantu bahamagawe na polisi muri nka benshi hahamagawe bande wa sinovuga ngo ni fulani na fulani turiyize abari bahamaga kandi twaritabje te twabatengushe nimero yose zampamagara izi zari nimero ye ngo nisinza ndeka kudekroshe nzanyitaba ngumva icyo shaka kumbwira ariko abahamagawe turiyize ivuge wowe we baguhamagaye bakubazike ngo kubjavuzwe ngo navuze ngo ku bantu mwe mwandi potinze muri iyizi ngo narabavuzeho ariko hari abantu bababaye ngo twabavuzeho mwihangane turi mwisi
bavuze ibyo mwabahaye cyangwa se twarihenze abantu barasa turebesha amaso y'umubiri none twarebesha amaso ya YouTube amaso ya views narebye nkasava amaso ya Sava yamubwira ngo muvugeho niwe Sava aravuga none aya maso amare kubona abwira umunwa ngo vuga sha ndahize ndivugira ndangize kuvuga ntibyakugwa neza wewe na madamu wiwawe ariko mu byukuri bariyizi ni muri nti wiyizi anko uriyizi na madamu wiwawe nuko bahamagaye madamu bavuze ikinyoma cyangwa bavuze ukuri mbo sinzi niba ari bavuze ikinyoma cyangwa niba ari bo bavuze ikinyoma oya wowe urumva nk'abantu babibonye muratuma mbavuga nk'abantu babibonye hari ikintu cy'ikinyoma twigeze tuvuga twebwe twavuze ibyo twabonye kandi nta muntu twari twaza ngo tumuvugeho atatwitamitse tutabonye leviande sava mucira asa nimba yabitamitse kwitamitse kamucira sibyo tuba turiko ducira ikibore so ducira ibibore titwa ogi bishimbo biboze hariho ibizima tukamira ibizima ariko takizima muri ko mudutamika turashonje nuko baraje baraturipotinga turamagagwa turitaba turagenda turaganira birarangira namwe muri ko muzaripotinge tuzitaba tuzagenda birangire namwe mbandi nuko ariko tugende twambare ni ukuvuga ngo nari nitsamwe sinzi umuntu warogise kukurega ni uburenganzira bwiwe siko kandi nawe kukuvuga ni uburenganzira bwawe ariko hari abantu nyine bitazabishimishaga habe nubwo yoba yakuyemo ihuzu zose akirukanga ntibesha amaso uceceke naje gutahura ko uzubona bano bakora inzugi imiryango imiryango nyine ni imiryango hariho umuryango n'umwango umwango no gukinganya umwango nuko baba umuryango no kwinjirira nuko ndari guhereza ntugira ikibazo ni ukuvuga ngo abano bantu baza bakora umwango hari ikintu nabo bajeje ubundi urabona karaganda wazamukimo hari umugabo ubamo nimba watamunye umunsi gutya yarambaye nani yigiye kuba nk'umutuku ahasudira agahungu kagahonjaho cya k'inzobe nakino aza sudira akambara rinete kandi za rinete mu bintu bikomeye hayakora gusudira ko biramusakuriza amatwi ariko ntiyambare ekuteri akambara amarinete naramubajije atese Kamau ni umuturanyi wanje atese Kamau ngiye kubaza ikibazo nsubiza sawa kubera iki ibintu bintu wakora bifite urusaku ariko ukaba wambaye amarinete ntube wapfuka amatwi kandi yabisakuza ansubizanye ubwitonzi na discipline arambwira ngo buno buzima tubayemo ngo twumva ibintu byinshi ngo tukabyirengagiza ngo ariko ikintu utagomba kwirengagiza ngo nico ureba sinzi nimba kumvishije ejo mwikana sanzwe bagasubiramo abakristo bacu mwebwe turabiziranyeho ejo nzohagarikira nkabibutse impamvu umuntu ukora imyango aba ari mu rusaku ntapfuka amatwi agapfuka amaso ni ukugira ngo ibyo adakeneye ntabirebe arebe ibyo akeneye ikije cyose acumve ariko ntakirebe tikinamutwarire n'igihe abantu bakuru harimo ba pasiteri n'aba evangeliste n'aba apostles mwese munkurikira babandi bari munsi yanje bajya nyoboye mwebwe mwakumvisha kano kantu uyu mugabo mugenzi wanje sinzi nimba ari bukumva ubu nyine cyangwa nimba kumva yatashe ariko nanje uzi inama no kugira wa sinkubwiye ngo uzokora ibi n'ibi ariko kuvuga ku bantu mubireke tegera impamvu nari ngifite guseka ariko burije nta mwanya afite tegera nyine impamvu ugomba kubireka icambere
wa muntu wamenye amavuta iyo umuvuze wowe ubaye umunyacaha iwe akaba umwere uko ni ukuri ndabigusobanurira. Ikigira kabiri, iyo umuvuze uba witeranyije n'abafitanye isano nawe bose. Kuzikora sinkubujije ubwo muzikore, ariko je nako zigana mpansa imbabazi aho nazikozeho bose tubakibonye iyo mpaye nkadata. Ni ukuvuga ngo muzoza muzikora timuvuge amazina cyangwa nimuna yavuga wenda nkaba ari ni benshi bamwiza ni benshi tiwovuga ngo ni jewe nunavuga amazina mvuza abo tubazi bagenzi banje nunavuga amazina basi ntushira tamuneri yiwe wamuvuga gusa ngo umuririmbyi mwiza amenya amavuta kurumva tushira tamuneri azayama yiyumva naho noneho hari nk'abantu nabonye ejo bakoze ikiganiro bashira tamuneri bamafata kano gace hano haruguru y'umukondo atambaye bamagashiraho none naje numva ngize nk'ubwoba ndavuga ati mwami Yesu twarinjiriwe nyine kubikora mugiye mubavuga amazina ariko ntimukoresha tamuneri zabo ubutumwa bwoza buguma bukagenda nanje iyo system niyo nzoza nkora ko kubanenga kama mvuga ngo wowe nawe nuko ibintu irimo sibyo ariko sinshiro tamuneri yiwe amafoto yiwe kuriya zabyumva n'ubutumwa buza bugenda bukumvikana nuko wawa ese witwa ese wande karaga ko bwana nakugengira amasanza akavugiraho ko kabikevura dore nashize telefone kure iyo mukavuze mpita ndebifa. Okay sawa. Ndashaka ko wirega utazongera gukoresha amafoto y'abandi bantu uzovuga amazina kamene cyane aho yaye watuzakanwa niko biri zivuga ngo ni watuzakanwa kawe kavuga ko Yesu ari umwami n'umukiza ngo ukemera ko yapfuye akazuka ngo uzobabarirwa ko ntari tayari ko ntari tayari uyu munsi. Ngahabwira abakunzi ba Ineza Live TV n'abakunzi ba GB Magic ijambo ryiza nitumana dusoza. Bwana sifiwe. Amen. Itorero gajyawe kunguku ryanize. Bwana sifiwe. Twabimyigisimba. Sinzi ayiwe nijoro nagiye muri kesha bagishiramwe na monsohoka. Singikunda. Ibyo bazacuranga ibyo bari kwacuranga sinabikunze nkunda nk'akakompanyema. Kandi Simeon ntariyo. Yesu ashimwe cyane. Bakunzi ba GB Magic ndetse na Ineza nakajambo kamwe ndi muri abana muri abantu bakuru tabyinshi mfite kubabwira tabyo ngiye kuvuga tutaravuga tabitangaje ngiye kubabwira batigeze bavuga byose ni bisanzwe ko kubera gasha none cyangwa se usanzwe nakumva hari ibintu twihaye Ineza ntari seriye ngo hari ibintu nihaye Ineza ibintu ariko avuga ngo yarireze mwandike muri comment mutubwire niba muri namwe muri abantu bakuru mutubwire niba Ineza yarireze. Naje yarambwiye ngo nireke ariko karanyiregesha kandi sindi tayari suko none ibintu byo kubavuga mu mazina niba nza kuvuga mu izina ukishikura papa ngiye kuzoza kuvuga muzindi nzira uzoza yitiye muraho cyo amurwara gahanzo upfe hakika yamwe nyenze mu byukuri muri abantu bakuru tugenda tuve mu byo twagiyemo cyangwa se ibyo je nagiyemo namwe ibyo mwagiyemo tugaruke dusubire ku murongo mwiza turashina kuvuga twariyamye byereka ngo turusha no kubona narwaye amaso ndwara amaso narwaye amaso naze kwambara marinette nkuko yavuze ariko ndi mu kugerageza ngacisha gake nimba ariko byaranze ariko mugende mu ruhura amaso yacu n'imitima yacu turarambiwe ibintu byo gukora biriya muri ko mukora tugaruke mu nzira nziza abatugendaho akari muri iki cyumweru abatugendaho ngo sava ngo ari mu kuvuga fulani na fulani mu mbabarire si wabinsabye mu mbabarire ngo narakuvuze sinakuvuze ndi wababaye iyo kuri mutababaye nawe wamuvuze uzuvuga ati reka njega kumwaka imbabazi warababaye na mukawe samahani sana ariko bitavuze ngo natsi imbabaziga ngo sinzasubira nusubira nzasubira twumvikane tworoherane
tugabanye uburemere nusubira nzasubira ibintu byo kuza ngo sava yamvuzeho impamvu yamwe nyezishe ninkuvugaho taco wakoze uzankubita mu jisho mfe ariko niwibesha ugasubiramo uzasubiramo twumvikane rero ngira mu kiganiro kirashize dusoza ikiganiro mwambara amahuzu igihe cyo kuja mu ijoro kirageze wabura amezi angahe 2 ngo dutahe abahamagawe abitwaye neza tugiye gutabaruka ngo twese dutahe twambara imyenda abiroroshe tugume mu birengeti Yesu azoza dusanga umwungumu tureke kuko uki oyaye twambare duse neza Yesu azasange dutunganye mu byukuri abari mu birengeti twiroroshe niki abiroroshe nukuri wamuguma mu kirengeti tukumva imirindi ya Yesu ngo ugiye guhaguruka usohoke mu kirengeti ngo uje gutora amahuzo hari utwiyereka oya guma mu kirengeti uzagihamagarirwemo ukirimwo ntidushaka kukubona guma nawe dore warugejeje ipantara haguke mu mayunguyungu uri kwimanura zamura ufunga umukaba mwambara utubutura duse neza Yesu azosange dusa neza dore yarigeze aha ku gatsintsino zamura kubita igitoko baba Yesu azosange musa neza uwo yari sava ubivuze kandi ndimuka sava nazo zavuga ndimuka zamuja kuvuga ngo mwama mushira abantu bose ngo abanyamakuru bose oya sava niba yavuze nimumvuge ibyo navuze niba ineza yavuze mumuvuge ibyiwe rero twambare duse neza Yesu agiye kuza azosange dusa neza atwitwarire ariko ibyamunzwe nibyo byinshi rero reka mbasabe akantu gato niki dupfa namwe nimugende kuri GB Magic mudukorere subscribe hari nk'ikintu kizacifata dore nka kiriya gikobwa cyiza kirebye video irashize kuraseka urishimye ariko kiraho n'ibitama n'ubuzara cyarateretse mu ntegekaze sabo cyaragiye bashepinga twa limoni gifite ka square usa neza bagucuye naga French ariko tugire rero kamvuge urabivugira kuri GB Magic ibindi ese wandetse tibafashe mikoro ndakwihorera nimugenda mukore subscribe kuri GB Magic aba kuri GB Magic munyarukire ku neza murebe na channel yakira aho kuri GB Magic uwo muturanyi dufite witwa se yitwa nde Mado Chantal mumukandireho ni mwene wanyu ni umuvandimwe dutezanye imbere turekubuga ubugome twekeke ku ruhande murakoze nuko murakoze nsoza abanyamerika ejo bafitiye ikiganiro canyu c'umuntu mugomba kuza mugana akabapuririza amazu muri Amerika hari muri Amerika mwatewe n'ibiheri ariko ejo nzabaha lokasiyo y'umuntu muzaza muhamagara ufite igiheri mu nzu ufite inyenzi mu nzu ufite isazi akantu nyine kagakoko katameze nka neza turadukoko nyine ejo mbafitiye ikiganiro canyu nzobahereza uwo muntu azapuriza neza kandi ku mafaranga makeya cyane nuko muri Amerika ni ibirondwe bisefata no kubaza Amerika we reka tubabwire ngo mwakoze kubana natwe amahoro mu mufuka amafaranga mikofi ibiganiro dacu nakagaruka ciao ciao bye bye